Baru nyampe guys, baru nyampe dermaga Curug Apu, tujuan spot Ancol tuh bersama Seho. Gimana Seho, mantap. Tujuan nguntul aja, nguntul aja yang banyak ikannya cina guys. Nah gitu guys lah, dermaga Curug Apu Jatiluhur. Berang-berang makan kupat. Tong boro berang-berang uing beki kupat mah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lah wala quwata illa billah. Kemarin takut situ ya. Sampai air war-waran sampai deg-degan. Apa itu war-waran? Saya sampai cari itu aqua kemarin nyap balik ke tempat itu saya war-waran gede. Jalannya bocor. Allahu Akbar. Gaskan lagi kawan. Hari itu lah we. Tapi di alus teh ieu. Oh deh, oh nya. Saya ngalih ka itu baheula ka Mapai. Oh, urut tukang win mah belah di itu dah. Lain di dieu. Nah, ieu kalau pantai. Tah guys, spotna guys. Ye. Balik itu Mang. Mang. Balik itu we. Balik mah selalu ngangong mah. Itu mah daekeun. Spot Ancol. Ada rasa. Mana berang tuh? Ya di tukang win ge, urut kang win ge aya. Jir tah lauk mah tinggal ieu Kang Win eta. Nyo. Oh. Ieu lauk di alaan ieu lauk. Mulak kieu guys, lauk mah guys tuh. Barurum euy. Aja bari Bang, ayo Mang. Urut uing nyok jagung gitu. Oh. Bari Mang dah juga ya. Tadi apa Kang Dedi? Kang Dedi Muyiladi. Antara iya jangan harus itu. Pokoknya mah di nu bebatuan we. Batu tamak tah. Heeh. Tah pas batu nu gede tah. Batu nu gede. Brai euy. Tewak kobra lain. Siga king kobra ho. King kobranya. Tewak euy. Lain king kobra lain koros. Koros tama. Koros lain king kobra lain. Orai koros nyampe spot guys. Tuh, kumaha raya Toko tadi merangkat cenah. Oh. Oke guys, kita tuh lauk tinggal guys, tuh cing arabring guys. Taman ikan guys. Oke, kita turun dulu di sini guys. Coba angkat cek aja atuh cek aja. Cek aja. Angkat.
turun dulu guys. Alhamdulillah, amin. Apa hiji? Belah ditu. Jambo mau belah ditu. Belah ditu. Nyawan kan. Kita cari sepot dulu guys. Aya. Tuh guys. Cek sana Cek Tuh kawan tuh. Lihat. Aya tuh kawan tuh banyak. Mantap. Cek lah belah dieun ieu. Tuh tinggal setek guys. Nah tuh dipurag-purag cenah teh. Ya ka YouTube kan kalah dipurageun. Aing mah. Si bapak tingali kojana. Tingali kawan tah. Daknya aing mah dicoplok. Aing dasar apa? Aing. Wah, sudah. Aduh, aing ya. Daekeun be kana cacing ge daekeun nya. Tuh daekeun kawan kana cacing ge. Hari tadi sukuan deui palaur kai. Hari tadi sukuan deui palaur. Beres guys. Disingkat aja guys, beres. Padu mah padu lah. Padu napel. Tinggal bawa-bawa barang lah. Oke, gaskeun. Pasti turun nggak naik mah moal gitu. Aduh, langsung imah guys. Lauk naon guys, bodas itu lauk bodas guys. Panglaris guys, si putih. Si putih Kang Win, si putih. Goyeng-gaying. Siap. Masukin koja. Oke. Ada. Aduh, oi. Kemana di bawah anak itu ke lauk teh. Si putih, dia putih doi Kang Win, oi. Putih lagi, Duh.
Nitah bobo emang guys. Strike guys. Ikan apa ini guys? Wah, otot guys. Guys, otot. Otot guys. Aduh, HP-nya lagi dicas guys ini. Jajalong guys, aduh. Mantap tuh. Kumaha Kang Win mocel deui. Oh, tuh. Mantap guys. Kojaan heula guys. Udah bodas euy. Aing mah bodas euy. Truk-truk masih ganila tuh guys. Bodas rek harieu guys euy. Durukan guys, enakeun tuh guys. Durukan. Wah Kang Win. Mantap. Habiskan cenah guys. Tuman cenah nila teh guys, jangan diantep ya, kita habiskan. Duh. Jam 1 lebihnya. Jam 1 lebih guys, setengah 2-an ini. Sudah cukup untuk istirahat kayaknya nih. Assalamualaikum kawan, selamat pagi. Wilujeng enjing kawan. Bertemu lagi dengan Kang Asgar Fishing. Yang tadinya ini nama channelnya Aaman Fishing channelnya. Sekarang diganti jadi Kang Asgar Fishing. Kali ini saya mancing nguntul lagi di spot Ancol. Tuh, spot Ancol. Di spot Ancol nguntul tuh. Di Curug Apu, Jatiluhur. Sini saya mancing berdua sama Kang Win. Kang Win, kumaha atas saya pergerakan? Alhamdulillah Ada, setelah udah ada cintanya. Oh, kita lanjut kawan lah ya, kedepankan lagi. Oh iya, bagi yang sudah like, komen, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih ya. Terima kasih. Semoga kalian pada sehat selalu ya. Dimudahkan dari segala urusannya, dimurahkan dari rezekinya yang berkah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk malam tuh dapat nila 1 ya. Dan ikan putih kalau nama tuh kawan, nilainya cuma 1, 5 ramo ya. Oke, kita lanjut. Senggol udah ada ini, kita lanjut kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, close kena euy. Close kena guys. Aduh, yang nge-close deh aing. Ngarep close guys. Aduh. Lalu udah seluput nama euy. Ngarep close guys. Aduh, anjir mocel euy. Mocel guys.
Teuing lauk datang teuing lain. Allahu Akbar. Lihat deh gitu euy ngaranjadna. Haralapna euy. Hey, upload deui wae. Awan. Siap beunang koplok. Duh. Lu. Beureum euy, Oscar gitu euy. Gilanya. Oscar anjir, Pak. Oscar. Oscar Pak euy, paingan euy. Paingan hararese, guys. Tah. Nu kieu guys, ya nu hararese teh yeuh. Deuh. Si Meroy ieu mah si Meroy murtad guys. Meroy murtad guys ini. Paingan hararese teu pa nyangutna euy. Meroy dilaknat sama. Tuh, sanila mah sarujit-rujit teuing nyangutna. Nila mah sing duara mah ge alus kana luput mah. Ya, Rudi. Strekna siga kieu mah. Lamun ngeureuyeuh mah aya cek. Anjir. Bos, guys. Aing bararing beunang sia. Tuh si eta ieu mah euy. Badag ieu euy. Walak. Cicing. Cicing, ka mana cicing? Cicing. Aing pecen ka tukang sia maneh. Bener lah aingnya si Akang setrek teu eureun-eureun Kang setrek Kang teu eureun-eureun tuh ya menang 70-100 mah nang kira aku sapu deui wae nila nama di dieu dihanap euy lain sapu nama kalah dihanap di dieu euy dang hedang Yuh. Wah, cuman nila euy, ini beunang euy. Eda nyangkutna gini mah. Duduk. Kuna. Kuna. Tuh, sisikna tingali badag dia. Sisikna guys tah. Nila guys ini mah euy. Jangjang long euy, aduh. Guys, dapat segedeng nih. Dapat segedeng. Ini nguntul nih pakai pegeg di lapak
Kang Win tuh belah itu ikannya gonyok di sisi tuh. Ini dapat segedeng guys, lumayan lah, masukin kena koja. Kita lanjut mancing di sini. Bulu kumpang wingker cicingnya santai dah. Kepala saya, Allahu Akbar, cat milikna ya Allah. Lauk sapu mah benang, kaluhur keangkat nih lama tadi mocel, terus ngait ahli. Kita akhiri mancingnya guys. Dapat seberapa ekor guys. Gedenya mas satu tuh, Oscar, Manila yang gede satu, Manila untuk kecil. Pulang guys, nggak adaan. Pulang saja Kang Win, pulang. Pulang lah. Sampai bertemu di video selanjutnya lah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih. Spot ancol, col. Pak, wih. Ya Pak, ayo wih Pak lah. Ayo pulau guys, kenahan ya.